Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kinhun ya lekai futsal jong ka Royal FT kalayo ban Khur bat ra ya ka nam Lahduh ha ka Lympung ya lekai futsal ka Beningkong ya ka belatip kum ka first knockout futsal tournament arjar arpasau ya ka bala penlong da ka Leonel futsal arena pendingrai shibenta ban kan mau buram ya ulit Leonel marwen ka nam tam bat ka nam Lahduh jong ka Royal FT kalawan hadian bakal la ban penlim no da sau Khur laar ya ka Nonglang brothers lingba ka tiebreaker hadian ke jinga khat da marchikol Hagajinya lekai final ke belalong ha sngi baar jong kata yo Hamadan Leonel futsal arena pendingrai hak bah nega sngi uba boxstone Kharlor rang ba dong ti irit jong ka snong pendingrai hagajuk kapor kum president ka Nongstoin District Sports Association ulalong ukong san hagajing nonlang kiwe ki rang ba bat kiwe de laban kedo hang ni bah kate ka Lympung kidon kumbalai pu ar tali ki team bat ki kusnam hakan ka Lympung kalong da ka song pisa haringkat bat ki trophy yak ba ukong san bat ki riurang ba kila yo ban sam syaka team Lahduh bat ka nam ba ar Nakabantay jongpi kini ke atli kitim ka Royal FT bat ka Nonglang brothers ba na piden ki life atli kitim ya ka ba pilayo ya ka ban ya chakmat ban yele ha ka ba kabakut ka day ka jongpi pipoy ya ka ban room siya ka final tinamar kata hanging isufu yaga jingklain bat yaga jingklot jong katiem kaba mut pilong katiem kaba klain ya kaba pila ya kaba nilekai bat bang poi siya kani katong kaba pitsayo ban kai na pleng jopi beral tuli kitiem yaga jingjob bat yaga jinglam mo nama ka judon kumta ka jingjob bat ka jinglam tinamar kata kumyalade upang adairu upang jusno tenat ya ka sport nadu bangadang red hadu kat bandala temen new asna mentang ramai lekai asin ni kalau ka ai ka ba snu tenat pe tong apong ya ka disoti bagi kun kisno buram bangiwan ya lekai tingar open pa ya ka dak banya don ka ka por dekat bet ka ye ka sam ka joki kum uta upang ai ya ka sport pindan kata ka musim ya lekai haba bidon kemensia melekai kabamut hang ta pikir syafrang ya ki baro tenomar katang ai mensia ya pi ki players kani kadai kamadan ke berit kamadan ke bahe ke bidon kam banyale katuru kalong ke benta ke bakongsan jadi juga poswa ai ka bangat penkut nasipun kan maru baka MSL kan sasdang sian no tim ta hangni ka don ka playoff haji syaki don sampli ki tim ki badai banyale ka playoff atli ki mansu ki don satanglang telasai kan don ka wei ka maula syong bat ka senturi kinyale angki apa mau pediam te ka final ni penben ya ka pratrik te ki khon ni wer ya fi ya ka ba pinyawan sikani balai ngau kumta nama bangade presiden juga NDSA tika kuat banginya selang banginya singai lang haka jinga day bakane bang airu ke jingkit boking ya bala kumlo katil ko bacam nang ni kalle yele siapa tura kum bakal le cepi moli mensulisnen kira mal kata ngan pengkut
Right. Strike red. Number 7, Khur.